webazika side ze Kampala. Dr. Solomon Asimwe orukure by'amagaro mu rurembo rwa Fort Poto najangu bamazire kutaha emiringo ibaratangiremo kujanjara kwendware egi abasawo baffe ebyokozesa kitwandise personal protective equipment, aprons, gloves n'ebirala abantu balabirira abantu bano oba suspects balimo kubeera exposed ekyo kiba kituyambako. So nolwekyo tusaba bekikwatako bonna abantu ba bulijjo tuteeka amaanyi wamu okubanisa ekirwadde kino kyava Sudan, origina ya Sudan. Gasha kwa Jonan Singwire. Omushijo mu Busoga 2B omugombora ya Kichambo mu district ya Rubirizi atematemera omukazi we bwanyuma yo kumuteekateekaho kubabire na yijumbira mu bikorwa by'ombonano n'abandi abashaija. Otemerwe yamanyanka n'akazi Gaudensia kandi ogu atemerwa omushaija we byamukama Kirizadi. Nakazi Gaudensia wa myaka 43 omutura wa Busonga ya kabiri B omugomboro ya Kichwamba omu district ya Rubirizi twaganira nyakutemwa kandi yatugambira ko byatandikire akozise omuhoro asigire yabushereka heru na kingenzu yagenda kace haro misho yagaruka yakiro omuhoro gwe yanyeta nakinyuraho ya nagakomusenge yayimerera muryango gw'ikisenge yataruka ku mutima nyowe tukumwe tibiri n'umusiza nabone ensamba n'ubangama ngo mukazi n'ensamba ni wacenga urukaba runaku rumwe kamusanga ari umuroji abyamera n'umukazi kumara wiki umukazi wo ari namusera amazire wiki abuzire akagenda kusi umwani yaburayo umukazi ari naro n'umusiza abuzire nyo namusanga akozere ki aine maraya mu nzu. Aba bamara emyaka 28 bashwerine kandi byamukama Kirizadi ibawo mukazi otemerwe nagira ngo mukazi warendize no muzego bushambane to wa masino nabini kurisa mukozi wanje namusanga mwina live namureba kinaize kumugamba yaza kubisana na terendu wa kabiri yali tubu n'umusambane yamuteka arbazo rukingu cyane kanaze kumukata nawe yiruka yagenda atugwa kasa togu n'umukwatire nanye akasana mu gumana muteko mu yanje ngasana nanye kamufata kumuti maguru gasweki umukono zatse ko mutwe ya usarebisi tumutinshimwe yabone ngaro yasara yamushije yakwata polisi byabayizire kureba mukazi wa hirwaro kandi twasigaye atwarwa polisi ya Nyakasharu gashaka Onesmus nabo Omwezi wa Speaker w'ishenjero ry'ihanga Right Honorable Thomas Tayebwa arabwira abebembezi mu district ya Shemo kurekeraho efato y'amadini n'enganda urwabire rwabaganise mu district emyaka y'enyima. Omwezi wa Speaker abire nabuganaho abebembezi ahandengo zitari zimwe na zimwe. Noku kwetabirwemo ba kansara ba chairman w'entebe za kashatu nezo kubanza obukiko bw'abakazi n'emyeto ab'ekibiina kya NRM omumaka g'omunyeshenjero wa Shemo Municipality Dickson Koyen Kateshumba. So ni shemerwa munonga kurangu mukwatanise n'abebembezi mwina abebembezi abatakwebembeza edini. Edini necwanyagura mwo kubi oshanga wanchwera omushango nyeje dine nyine ne yatata tindagironzire nkagendera umutsindikirine cya tata ate muntu shanga wanchwera omushango aboja ngo tata kanteko mutsinta kumanya nakegera bwanyuma. Tayebwa hona akabukire bamwe mu bebembezi bashema abari kujanjaza ingambo z'ebyobutegeki ngo ari FDC naki please yaba hino mukuru wa government ari kugamba ebyo naba na jogimu kandi abimpere mu babigamba ninza kugamba nabo babirekera ahubwo ni mukoro umurimo murungi mukozero umurimo murungi mwabingo mu FDC yagenda kimwe yabo. Abanyeshenjero habwa Shemo Municipality bongera hiraka ya Speaker ngsheme yamaganye kawaho hataruho eri kuyagayaga no reason yokusanga munyowe iseme kuba n'indyana noha there is no reason abantu bamwe okwatanisa kwitu kibasasize munonga nabete ntitumureka tukakwatanisa shemakane yitu twena kandi tukorera umwanya gumwe tukareba ekitwabakorera tubarabire babi bona banyikiriza or bisa nona ko contributing a parliament
ngukanya chikombo rukabireka handbag akakatesha so nagira ati hachira ba handbag ibo chikwasire goki meaning abantu banda ko barebe turiyo tugira turyana itwe cyo kuryana tukagira tukacanga nabonye bamuhezi wa speaker aganise ngwiraro rya Kitagata oruguto etawuna hamwe n'iraro ya Kabohe byo yanabza koro temere tugire ngo buri district tugiye biliyoni y'ingudo hati bafunira mawo temera tugiye ngo nkaburiye ki mwene bagendero byabona konka ebya government babiyihura n'ibikitogote aba n'abajabuzi tuba Mbabazi bitanabira na mwenda hariho kwimuka umwaka wo gwaka no guturumu speaker na deputy bakabanza kutekateka hariho kuno wankahi kokimwe cyabashema mukashiguruka tigino muntu unabwine kagira ati we bishikano suti kanta queen no I am ready to move with everybody omubindi bwanirwaho no kutoruterane umurushema eyamatemba no kutongoza ukunduza town ya Kabohe bakagita aharengo rundi okora biri muri simedi ngashaka Mike twakire webere Mike atwakira by'amagara mu district ya Ntungamo bashaba government okongera ahambaro gwabashaho omarwaro abantu bagira ngo hombaro gwabarwire n'umwinji wagerageranisa n'abashaho abayine kubakoraho okushaboku kwirwe yahamukoro go kwakira mukuru w'ebyamagara musya mu district ya Ntungamo bwanyuma yo kumara imyaka 3 Beatrice Chemisto arukora nka district health officer owakanyabwanya itwenkirwa nka district twine exhibit kurabamo omarwaro gitu for example hinirwaro ebyatwirwe umuyaga nati yabantu tibakufunaje obuhereza twine abashaho bitu ni bake ya 29% kandi nche munonga. Our district health sector is struggling with a staffing level of less than 30%. To be specific, 29.4% for a population of over 620,000 people. The midwives are more hit. Because in this district we have only 59 midwives. Choko baza chabyona tubire tuziremo tube twine ebizubu bya services health services obutagenda je kurunja munonga abebembezi n'abagira ngo no government erukutamano mu kutungura ebyamagara hakiruho ebirukubagariza nyuma nko kukwata barwirijaga no kosha kwabashaho ahamirimo twabasa kubona DHO ubu twabasa kwakira muri Ntungamo district kandi no muwezwe ubire nabasa kutwara Ntungamo omisho konka irizoba twabona DHO urabera twara muri Ntungamo district abere bintu muze bo butija kare kuragurira abantu abarwire bija abashanga basho bataro abasho batunga sente za government abasho abakuntu bayamba abantu odakushanga ngo nahibaza kandi bitakubonera gasha kwa Anita atukunda ntuje kumuraho ntugaruka naganda makuru Hotarga TV West agarukurataho okwetebekaniza kiro cy'abakazi twakuretera omukazi omurema orukanda bunakureberekaye omuricegegwa omureberezi w'obureberezwa ankole nashaba baziro kushagika abana babo abarukushome by'emikono abazire nimwe nisha kuretera ubuhabuzeri izoba kugira ngo ntukira kutwaza kubi omujwarire yitu omegambire yitu ahamashomero omukazi ogendwa ojwarire kubi abana hati omwe nobasa kutana omujumero ya secondary abana bahendere bakujwire ahabwo omujwarire yawe kwijojwire mwe nkabena nimbushaka kugira ngo deko tutosha tujwareje nisimo amashimira gor kushanga gahandikire panda ha muryango gatiro mutakwizizwa kutaha umwishemero na miniskirt woryo mukazi takwizizwa kutaha mujwire mpare
ekyo mutakakireba nko mwaga kureka no kugira ngo ekyo turi kutombana baitu ninga ekyo turi kubenda mu twenche twabatamu. amazina mpereza amwe omuzire ningo muntu weno rukundeba yenda kwabara ngo business yo rukora twegendesereze sente zo mushaho banka zikiza zine mobile banking twege okukwata sente tukazitaha amasumu tukazisindika accounts zitu muri banks zone zikubika na sakozi chikwere kushika aho rukushopinga utarukwata cash erukorgamo risks zo kunaga sente kandi tukahendera takibingire turukwenda n'abana bitu bakaremo kushoma na mnonga ahabwa bashuma ubundi abuturukuvuga no mu mahande y'ikubantura bamutukuza mu business zitu na nayitu kubantukorera. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey, so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Everything could be end. Yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyo mpenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Osmosis again. Osmosis tried to pay. Money wasn't enough. He checked every pocket. Money wasn't enough. Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Osmosis checked again. Money still not enough. He looked everywhere. Hey, but what is going on? Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Sita za wazazi takumara. We're sorting na MTN momo. Kwesa momo app ninga shonyege star igana kaga ni 5 star 5 hash ukongeraho na momo advance kandi ushashure biruzi usindike sente ninga shogure bundles. Manager ogito wagito ko kama tumuchidara kabataka jiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze zenyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje
Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies nka national diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomo agagona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugenda omisho. Tera enamba z'esimu 0772 96 90 tuzi necyo kunywa kirungi nawe cyo nindebeka ngo nakikozesa buri zoba nobunkuba mu office nintekwa kureba ngo kirimu umukakiriyo abika yanjye nubacumanya ngo kituzi nekintu ekitashimiye kuba ncho buri mukayitu abandi kuba shahizi bakuza kugira ngo baza muza gym no mukuza kwirukanga nyoye nimba ubwirobwe abandi babanu basa kuronde binde byo kunywa nyowe ni ndeba ngo nyine kituzi yanjye mba ndukunywaho ushanga kandi nabaje munonga igabu enyambere munonga nempigira je sente zanje tweguza yoroni business yitu mbere nimpiga abantu mwena okuza mukabiga ni igabu sako kagarama branch tekusara sente wano banking aho na wano yihaho amagoba gayo tumahango munonga mbere nimpiga abantu mwena okuza mukabika na igabu mukeguza roni mukakutungura business zanyu. Igarabu wejo tifa masako igabu eiziro kwera omukutungure ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningo mataji gitaga buhejo na kanunka branches omuri buhejo district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera not mushanje munana mukaga not 13 not 2 Hayes recruitment experts jobs abroad namashemerwa menje nitutabarusi ababona abatungire visas kandi nitumanyisa abantu mwena ngwemihendo yitu tugishazireho mpaka ali shilingi miliyoni 2.9 visa na air ticket byona bihwire kandi nitucenda abantu binji abashisha n'abakazi abujuna bishiki emyaka 21 okwikari ya 85 okwera cha Ichenyonyi Dubai emirimo ka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyanisa no kwabusha free registration amataji git gona esimu not mushanju ina note emwe 2 3 ina itano mukaga ninga not mushanju ina 5 ninga not mushanju ina not rukumi. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kensheko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera not mushanju mukaga hata 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho.
Kurukayo mukahumuro abarukwebembera ibigombe by'abeterine bashabwa okurwanisa obunyaji omuzoguriyo no guteganisa entunguka ombigombe ebi hona enshonge ginetekatekwa kuba nereta abarukweguza obutamanya enkoresa nungi ya sente ezibarukuba begurize. Okunyagomba ibina by'abeterine nugumwe hamizere sereho kuzingamu mu ntunguko mbyanga kandi abakugombye okubika hamwe no kweguzana bajara ngo eki cyaba kitarwanisibwe amana government eriyo netamu nagaza kufabusha pressure groups zitandika kwimajinga ahagwa kuba ate ikintu kikozire ki kizire cyabonera hazo bwiro bwingi hendera nikigire bizubu bene nabeshingereza basebo nabanyabo ikintu cyanyu mwacombe kire cyakiraha mutaba nimwe mwakesisira mukwemerera muntu tibyo kwesimba tibyo muchome nobo yemerire ki esente ezi yatwara nzoko boyemerire ureka kwemerera ngunyemerire cyo rero kamureka aha kipapura nibagambe sente kwarubura esente okoreke tibakugira ngo omurete abanentumwa numubika sente zanyu bazikuza abandi baba batina amatekaga wahura kusente zawe zikagwanya kayosho abantu bihamanyishwa omurukiko rwo kuhendera umwaka ningash annual general meeting ya Nyakayojo People's Circle eyo murundo gwa 23 abantu bashabwa kweguza ezibarukubasa kushashura kurungi kora abo yine police eri kugaidinga muno hasheme kubaha aha board police aba basheme kujimanya bataterwe nsibu ebitongora nibyegesa bako waba ryo mukozi nobo indamateka gakutegeka mini konko kwena ngotago munshobe ebitongore nibabi no kongera nibigakushomesa na parliament nukoko so sente zikuruga he rutakazireba nkechibi tuzirebe aha kinte cy'kutungura sako yitu twatubasize kuzikwataje tukazihereza na ba members bitu omnyishenjero kazuwa rembo rwambara twasarita bwahiko wabaryo mjenyi mukuru mu rukiko ru yahigabanyambaro kutamano mbigombe byabo kibahwero kuzo rembo rwambara okuzaha mutindo turumunu turwana hantunguka y'abantu baci baburijo ebiti bya stand bikari munegaruka South Africa tibya ikote bankeri munegaruka Kenya ebine byaci kandi egesa kotera hare no kugira ngo tubase Nyakayozo base kweyongera ekarga ha branch emwe eitweta Nyakayozo ninga main branch yaza aha branches mukaga wakureba tubase kutambura twarga omurimbara ahitube tuyine kicwamba tuyine umuruti tuyine na aha main aha omurukiko ruhona haba no kuronda bebembeza basya okusima bamemba bakozire kurungi hamwe n'abakozi barukora namani ba kora no mango yebembera society orebe cyaba ogendo babokoreki okitereze abantu bokunyaga tubetu bine bingi konke birebi tutandikire gumana tubeta tugamba nabo tubongera y'ubwire konka buriya tubeta banga tushobora umukoti koti zibiba kwerirwe mwe bintu byinje munonga ecyo kubanza okutereza roni kandi rya subsidized interest yo kureba ngo netika ubwa hati Nyakayojo People's Circle yasiyo bwiga burukuhingura billioni 10 amataji garukuhika mukaga omucyange cye cya ankore kandi kozire cango mu kutungura makagaba memba bayo hamwe n'intunguko mucyange ci ahabwa TV West ndera achiza webare Eli achiza Victor Ninsima no mtura wa Kacheka aho muri Mbara City kandi ashobanjirwe n'abana be babiri ahabwo kubura hebyo kubarisa na sente zo kushashura enju ya rukupandisa ogwa katunga butande kumibira 23 kandi butandeji ekargamo okumusharaho okuguru Victor Ninsima atakatungire butandu akabatwire nekizubu cyo kurwara umutima kandi omushijo gwakamunagaho yayegendera yamurekera abana babiri abamuremero kureberera abwembere yarumu konka accident ejo no bunagifunere kagifuna nyinenda ya meza 5 so unayikireka bari abashaho banteko mu byoma kumara meza 3 nyine nenda bagira ngo igufaniriza kwegita mpora kumara meza 3
sa mezi ashatu kugahwire bija bangira ki banyihaho habyoma banjweka plasta bansibura nataha kunahikiremu kajuka enda y'amezi 5 wateka hamezi ashatu gakitanda mu byoma ende kaberi kukuririra zayikiri kwikemezi 8 bwa nyuma yo kuzara abashaho bakamugambira ngo kuguru kukaba kwine kansa nuko kukusharaho okwihobwo embera tekatereraga kubeze kusharaho twabirayo kake beza bansibura nataha kunatahire ubundi aha yamuzire wabona bubiri obuna nyine nda nkabanye nakanda kana k'imyaka 7 kakishiki Victor inabana babiri kandi umuryaba harimo n'umwerere kandi nenje yibari kupandisa muri kaceka barace kujibabingamu ubuyamba bundi kushaba obaka sente obonika basa kushashura rent obwe byokulya obuyambi bwona abokuba ni mondebo tinkwebasa oguno bwarabe nashabishe w'abana obuhwezi taine cyaro kumuha Victor Ninsima nashaba abanyambabazo kumuhe mukono hakiri areberera abana be babiri shabo buyambi abana banje bakabona ko kulya funa kasabuni amena n'oburaro tukafuna ukurara hali decent turara kubi kuba warebe mbozeji kandi oyino obushoborozo kwera omukazogu rabira hasime ya noti 786 13 7 ninge ya noti 753 58 7 zirgo mu mazina ga Victor Ninsima gasha kwa Anita Tukunda Webari Anita Tukunda bakubasa kukwatiraho mucyaro gwe kamwe n'ubwo muganda obu hari kuburayo heciro cyanye nshakare conga kwikaciro c'abakazi twakuretera Kate ndagano oguno mukazo murema konka arukwanda bunaku okubisa hekaye no kurebera abijukuru oguno mutura wa Kacumbo mu town council yacegegwa kandi nagira ngo okuba omukazi kandi omurema kiri kumuzibira okukora Keti ndagano aine myaka 6 kandi narwo mu cyaro cya Kacumbi omutanu kanso yacegegwa ogunajangwa akatungo bureme myaka 2 hingwire konka ngo echo tikiri kumanyisa ngutaro kubasa kuhanda bunaku okwebisaho nabijukuru urema nkabutunga 214 nkabanyina amani gange ninsubura ntumira akabuzi kange rwensaso kujya karura mukatale ka kaduka kayitunka ka kitwa mpale no kabangambira bantere mbuzeji nabiki obunkaba nindugayo obwegali ya ruga egu yeje yantomera yantera yante nyaguharwaje ogutaine musheija kana turana bijukuru bashatu kandi omuryaba omwe no murema okubisa hekaye ogunari sempu 2 enko ku 10 ebikoro mwenda by'orutoke ebiti by'omwani 18 akaserike bitakuri embuzemwe eyatungire kurwo mu kibina cy'abarema aha district kandi byona nabikora handunde mwe yitaka cyo kusoka ni Nsima misenziketi guardian w'abana bani John na mugenzi we habo murimo gukora icyo kubanza abana baruje kurungi bona nabahiriza uniform bona bine uniform atayiko bunanzi bwa mane muno kuranga abana basoma kurungi nindinda abana basatu ababiri ni basoma kibira omali mu yakana omali mu yakabiri omo mwana murema mukubalisa nimbalisa mukwe tetaganaho ni nogosha umwana n'abana ubunogero umwana buragara ni koma ni hamakasente kukubarorera ikindi ni isaho koko no bukirabe kiri muketi nagezaho kuhanda bunaku ogunayetaga obuhwezi bwo kushomesa omwana omurema hamwe no kumaririza enju ye nyino omwana omurema ubu
nisaba ubuyambi obw'okusoma kwe twahikize emyaka y'okusoma emyaka 7 baitu isomero y'okusomeramu kirindi haihi nayetagisa obuyambi kurora kufuna n'ebiti oba akagaali asobole nawe kusoma enjo eno ninsaba gavumenti kunyamba ukonka nkaina amaani nkombeka tinagimalira arozile story y'omukayikuru ono abasobora kuyamba gavumenti ebitongole bitali bya gavumenti n'abantu abandi abaine emitima enungi kurora nti omukayikuru ono yayambibwa habwokuba kuba ateibwamu obuyambi mukade nasobora kukola n'ebintu ebyamani kusingaho obwo Uganda kuza kujaguza ekiro ky'abakazi kete nasima gavumenti ahabwa obusinge oburi omu ihanga konye kuruga enyuma atukolire ekyamaani atwijukira abakyara atwijukira abalema eki ninkisima habw'okuhinduraho ihanga kalifura nk'okuliri hati burungi bwaryo buri omuntu yegondezamu hati obutulio tugenda kujaguza ekiro kyaitu ky'abakazi abamu tutwara ngu tujaguza abakazi ntusemererwa ntulya ntunywa baitu kuba kwijuka nti obutulio tujaguza ekiro ekyo itwe nk'abakazi bike bitwekolireho ekiro ky'abakazi nikija kujaguzibwa orwa 6/8 kandi emikoro y'ihanga ryona neija kuba mu district eya Kyankwanzi gasha kwa Philip Murangira bari Philip Murangira abaziri mu district ya Rwampara n'ebicweka ebindi bya Ankole bashabwa okurekeraho kusisira sente mu kushomesa abana babo amashomo gatine kigara abayambe baheza kushoma okuhabura oku kwahebwayo Bishop wa Ankole Diocese Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesigwa wagira ngu ahiyahika Uganda neyetenga kushomesa abana eby'emikono ebiraba emirimo mangu Omurebezi wa Ankole Associate Professor Dr. Fred Sheldon Mwesigwa okayo okushabuku yabatayire itendekero lya Rwampara Farm Institute omu district ya Rwampara hati ekikuru n'okutera omuranga tutera omuranga abantu babase kucega no kukishoborokerwa kuhindura ebiteekateeko byabo ebyo kugira ngo tukikumara okushomesa omwana abazira bamwe batiremu sente zaabo nyingi omubaana abaana bashobora babura emirimo obu n'obusaasi mbwenu turiyo nitushomesa kandi ekindi n'okushagika za college na institutions nkezi ezikwegyesa eby'emikono tuziine okujala Bishop Sheldon oburebezi bwa Ankole nibuza kugumizamu okushagika amatendekero agari kwegyesa eby'emikono hariho abaana nibaruga za guru abaana nibaruga east za Soroti abaana baruga za Buganda beija ha Rwampara konka ba Rwampara tibaruga niko batushobora n'obusaasi John Agaba Chairman Board abwa Rwampara Farm Institute yajumirira abazire abakiri bongera kureba amashomo g'eby'emikono k'amashomo gabeji abarukuba behuira amatsiko People should know that society is dynamic. What used not to be looked at as something that is important is now the one that is on the market. Yaba horticulture y'emboga, yareba agro processing, value addition, yarambura umwani, yarambura urutoke. Ikiza kucendeza ibara ry'imirimo mu maka kandi abiki mu ihanga twareba aha ikikuru ni urban farming n'umurimo mu rugo kwegesa ko umuntu yakwata kuhinga omugandi twaza mu district y'Isingiro omugomborora ya Rugaga abatura bokwe bashabwa okunya kwetebekaniza bukuru kibahwere obutabonabona na munonga hati eminyeto ekina amani agukora koko eshoda akerana shaba ugawe mutwana kuyana kalona koranye nabo kureba mu kwezi bakuyahe mutwara abiri mutwara abiri niyo radio omurebezi wa Ankole yahaye ukabura uyanarambura project ezikozirwe omwanyu neryo mwana neryo moyo rwera sima twabasetunga loti Bruce baba musimere o identify no kujibanira na Reverend Yakanga wabira sala bikona venerable kana Bruce wabanza katereza ekizimbeche umwaka gwena nibi ibi ngo ekintu mwakireba branch twagigura
kandi turinda ngo amana kutuberekaga mutwija kandi turinimwe kandi teenage twenda kuza tutandikira ikintu ikina batariho kumasheka kiki kandi okukyira munonga mukatwikiza mukatwa blanche omururugaga we cannot take it for granted and yakushaka ngo abantu abayaha begegere bishop ombyarambulwa omurugaga arumerenya musako 2012 ehwerira abatura okubona ekibari kutahiza okwe omumaka gaabo kubanza branch twine bizimbipi twine amata ahantu twine tukumanya ko bishop yarebera oba Burusi nka hakuza obo ni na Tanzania konka tukashanga ntwigura aha kandi tumbeka mbere ngenda kuboreka kumukora na sako yona hati eheliro mwaka ene billion na 3 rugaga branch ene billion 3 na million 4 anshonga yo kumaraho emiliyani omumaka abantu abintu n'ebintu byabo bashabwa okukora oburagwa bakiri omumagara gensi abwa TV West ndi Senyomo Gideon na Sengendo Abdul Karim mwebare okutwisia ha makuru agoreka tumireho ntujagaruka naganda makuru nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka erikyasingirayo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekika cy'ahiguru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanya birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri ukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Musei kwa badomo lwa katoli ku ndongozi na nanywedde kano ka Luvera Chauda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi kakyebule. Mutolo okolola okotyonguka kwata kano. Musei kano bakayita batya? Pineapple soda drink kakamudwa mu nanasi. Bojo. Mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga. Bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuno w'amaanyi. Utammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Say hello to Kevin. He is just beyond words. Your ultimate BFF for football nights. He is a man that you just cannot silence. Kevin, what's your secret to always being this happy? Easy. It's Go TV Super Plus. Well, there you have it. Upgrade like Kevin and enjoy more for less. Go TV Super Plus, now at a reduced price. Level up your entertainment and savings. Go TV, love it.
Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. kandi eri izooba twatayira aba Honest Model Primary School Rwomuhoro Ibanda ekyatureeta aha n'okukwasa omusinguzi witu wa school fees ow'omwaka gwona second term, third term na first term ya 2026. Unkanyo chansemeza munonga ukurabansa surro mwaka gwona mwenanya nangurukana atangorana azana ahabwo kusemerwa mukama abaherezo mu gisabambe. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You are now entered a draw to win school fees for your child for a whole year. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin, cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Mwami, waza kurgaho yejeko. Hona mazimanyi wenkabanda. Leba musuru gwanje kugurukush. Agarahanga taro chintatiro musuru gwebichorogo. Burchiri sachona nchitiremu. Murana kabumwa bazonyona abo mukasheshe. Konka leba musuru gwa murano lebo gwanje. Nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba. Hata bichoni byo bikuteze nduru no yabanta amenmo yabawe bichori. Mukakapere mushanje nakosije musa cha crop champion. Taro muhinjo migandom arukweza atakoze jimusa cha crop champion. Umuhinji wen gosije jimusa cha crop champion. Abashubuzi muchanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 ejimuset ni chango maduka gona omwihanga. Crop Champion, the farmer's best choice.
abakuru kurwa ministry y'ebyo bwegese n'emizano batandikira kurambura amatendekero g'ebyemikono agari mu program ya government ya technical vocational education and training ningashi TVET okurambura okukwebembirwe umuhandiki w'entura mu ministry eji Dr. Kedres turi agenda kandi batandikira n'amatendekero agecanga echa ankole okurambura kugenderire kureba ko amashomero agagaruka hamwe no kushijuma obukugubwe by'emikono barukabeja barukugeta bamwe kandi batandikira mu cyanga cya ankore twabantwena ngo tuze matendekero abantu barukwegeramo obumanyiri skills emyoga aho bakwegeramo emyoga rero turebe bishaga amatendekero gitu ngaba haje emyoga abana bitu bakurugamo barugamo bagine barukubasa kuza kwekozesa kandi bakakozesa nabandi. I also came and got coffee. I am about to harvest. I'm about to get my first harvest. So I am one of the farmers who received also, you call them interns, they came and made silage for me. So as a community, I want to give a testimony that we are already benefiting from this great institute. Dr. Kedres ryagendo ry'omuhandiki w'entura Ministry y'ebyobwegese n'emizano nagirango enkora ya Technical and Vocational Education and Training TVET neho omugisha beegi kushoma barikutoma nkore barikushomesibwa ehwera beegese okutunga obukugu kandi hariho amatsiko ngu neija kurwanisa ibara ry'emirimo omu ihanga abakuba ensege yiturimu hati terikwenda mpapura zonka nenda omuntu orikumanya emyoga aza akagikozesa akareetera ebintu kubaho nahabwe cy'abana bari mu matendekero aga twabagarramwe amani twongera kuboreka ngo bagumizamo bakabikwataje nibija kwa abantu bakuru kandi batuyambe ukikirize ngenderwa yitu yihanga ryitu ibyo mikono tukujya ekabire ya ikine kintu cyabitushangwa tukozire kare konka ni mu manya Uganda twa ari dikede zibire za fi dikede ya kumurwenda nshanju dikede ya kinana na dikede ya cyenda enene kabonetebeka nasoko kwerabe konka dikede zezo motivate tukafana icyo Kenya twebembiri nicyo Tanzania twebembiri amatendekero agarambwirwe harimo Kachika Vocational School yambara City Rentanga Farm School yambara District hamwe na Uganda Technical College ya Bushenyi ahabwa TV West nde era akiza abakazi muri Rwentuha muri Bushenyi bashabwe okutamano mirimo hitari yamwe nemwe no kugira kibayekora kibahwere okubana kasente kabo ko kubahweraho bitukutari kuza kushabiriza abashija babo buritsumwe ubugambirwa bw'abahinji abarukwa gitiro mu kibina cya Focused Families babenu barambara indisa n'empinga y'umurembe omu bahinja bagira hamurembe banyegeso kuri senkoko banyegeso kuri isembuze ente banyegeso kuhinga urutoke kandi omukazi oryoko kiriyaho tegereza ngo umushija kwereza za kameza ngaha wabeyo mbwe no buhinji no buri satine cy'ikugamba ahubwo kuba no kureba kundi kusha n'amanga kuhinga ukuhingurya uguza tureke gukorera kidaconga nga president wihangu kwa kukigamba tureke gukorera mbwe twarambura memba ya inempo muzenki 15 kandi twarambura membo ndijo ya inente zenki 3 no murisa na kamarta 50 umuyizo barumwe so ntabwo ecyo ikibineki wabo kigiremo tukayifuza omuberambwirwe harimo kurisa wakame ente zo mu kiju okurisa by'enyanja n'enshonzi entama ya South Africa n'ibindi sente zibambereza ninza kusitwara ningaruka ninyongera mu matungo ganje nige yongera ninkora development ndijo ningashirinja garuka ninkora development ndijo ndi tamaniwa ninyongera mu rutoke rwanje yatucarenga yatugira ngo ama itiyani rweza mino etine byo kurya binde byo kurya n'amashagari kurusiga tukine mugasho ahitaka ine no muhinji wakwatirwaho kongera amano kuhinga okwarukoreka abo kwa hati kurigera uhabuzo butwine nahereze kombekaho ibizu byente na nebyembuzi na nebyenkoko omugandi abembezi ba district ya Chenjojo nibashaba batura ko jombero mu nkora zona zineriye kubingo boro mbyanga byabo
ababiri ariyo ntano kansi ya cyakatwire ahari kitongore cya Village Enterprise batwene begesa abature by'umushuburo kandi babiri nabaha abatura sente z'intanduko Village Enterprise kozire chihango omuri cyakatwire town council habo kwa yati turi mu miliyoni rukaga plus na Village Enterprise officials mu batera umungaro abantu bo benyini kuguno omukolo bonamba kubiriza okukozesa programs za government ne services ezenjawulo omuli by extension workers. Adrian Mpire okurwa mu kitongole cya Village Enterprise nagira ngo ikintu bakikora mu bicweka ebiri hihi n'amarindiro g'enyamisho nitukora programu ya IPAX kikumanyisa Extended Poverty Elevation and Remove of Kibale Snares. Omulimo gwaitu guno nka Village Enterprise tugukora hamu na bangogo chimpanzi kuroranga abantu baleka kutahire kibira no kulinda obuhangwa. Business yanje ndi kukitandika ekaberimu esetenche etali nko kuwajirira. Konka Village Enterprise ko yatandikire batandika nayo okwezi kwa kabiri 2024. Mwami se kuyishire yagitebeza arinjiri ya Enterprise yatwegesa amashomo twega amashomo mwenda turamwire bimwe ahabukoze bwe biliyoni bwera baturo ku rugo mu mushomo nkeji turukuza kutandika business eji tukabanza program ya Village Enterprise okuyizire kutwegesa omukutumuka kwitu turasima ekitongole cya Village Enterprise twari kumwe na mukaga twashubura omwanya gashabwa Nelson tuyamuhimbisa na Daniel Bingana bwanyuma yo kosi yo kurengeserize okweyenjera omuchange cya bunyoro kiresire hempinda hinduka eyo bwire omuchange eki ahabwe shongeje bamwe ombatura nabagira ngo bamwe ombatura ba bunyoro bashaba government okonjera mani omukurwanirira ebyo buhangwa bamwe ombatura omucanga cya bunyoro okukira munonga abakazi bageraho kajana aha miringo y'ibakubasa kutaho okurwanisa empinduka y'obwire abakazi twanguhirwa muno kutayisa engoye zahayigure gomaso kusanga okwitirana nyoko zara amabere galahero habukahite kuhingura ine abandi ulaho musaijo kurora kuno isoko angagenzerege habuka kuno entuyo zona zirabanga inema yesibireta etai nekoti. And one thing that we're also helping to do within this advocacy is to raise awareness to find these solutions that are very easy to access for these women. So moving away from the big ways of accessing renewable energy and moving into how grassroots women can be able to access renewable energy in an affordable way. Okya kuhingura ine, empinda hinduka ehingura ine, abukubatu bukutunura, embere ituyiruturu mu bwire buno. Abantu okwesanga no bokubyama bwiro bwekiro kutuya baitu kandi buli kyali kitaro abantu abantu bajangwe cyoya ekirengeserize kirukira abantu binjo kurwara omucucyo kweyongera mu mahanda hamwe n'ibura ry'ebyo kurya abandi eminyanyinga omumarwaro okusanga y'abantu bakuterwa emitwe abantu barwaira omunyanyinga ekyo kyona kireserwe abo ekitutu kihingura ine whether yobwire omulinge kuturabya tukuhura nihokiya muno enyikiano bokuba no yikiano hura no yikyo ruya orukuokya rusakuletera ekizibu omunda kitwenka abakazi tukurugayo ntugamba government esemerire ehindure nempereza yayo omubya okutuhereza amasanyarazi okutuhereza sola ebyo biturasobora kukozesa abakazi abantu begitira mu kibiina cyabo cya Africa Women of Faith in Energy Project. The government needs to step up because when we have, like now Uganda has a national adaptation plan for renewable energy, for just transition. That plan has to take in views of the community. That plan has to take in what works at the grassroots level. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Umakuru akebyemzano timasha tunamnana z'amashomero ga senior nsuza hambwa kwetaba umpaka z'amashomero ezo mrondo 12 za Jovok Basketball Open ezrabe horwa mkaga hebro munana byo kwa kashatu ahad St Joseph's Vocational School omuri Nyamtanga.
harukubura y'ibiro bishatu empaka za Jovok Basketball Open kubaho erizoba twatahiragamwe amashomero Agarmumba High School, Mary Hill High School hamwe n'abatebekanisa ba St Joseph's Vocational School okureba kuba riyo betebekanisa z'empakezi ezo murundo gw'12 abamba High School nibagira ngo ha murundo go timu yaberije okusinga empakezi zo murundo gwo kubanza batutegereze icyama kiriyaha tenda ngo aratwate mwature kandi nora size nizezo konka amane agitwine tarigire kugira ngo abeshaka n'ababire bari mu university hatubona abazire za kubatekaho akarro akasigiri baba Mary Hill High School Saints abasingire empakezo murundo gumwe nabo hine cyo batugambira okubetebekanise nyoni ncheza timu yanje ebonire and namani kubasa kutekaho otaroro na nezin teams basa kwatari abatebekanisa ba St Joseph's Vocational School nabo twahiko mu camp yabo kandi batugera ngo bategerize empakezi kutandika abatebekanisa yo ninunja ha St Joseph's Vocational School uko kureba ibishayi twabikozereho repairs kozwe twakora painting n'ibindi byona byayongerwaho bwene turi well set for abatebekanisa ba St Joseph's Vocational School empakezi nezo kwetabwa mutima 38 z'amashomero ga senior okorwa mu ihanga ryona nde Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire twakora painting n'ibindi byona byayongerwaho empaka za Europa League nizigaruka mechereke nemzani 16 harimo gwa Manchester United eri kutayira Real Sociedad omuli Spain. omizani 16 mu mpaka za Europa League Jerry Nezandwa harimo gwa AS Roma kutayisa ba Atletico Bilbao amuna na Ajax na ba Frankfurt ekire cy'itanu. Timu ya AS Roma tena bazana bashatu abo kugira bino buta kandi harimo Anas Salah Edin kandi aba Bilbao bino muzano mu wenkorwire Alvaro Jallo abo buta. Emizano ebiri erikire hagati ya timu ya Roma na Bilbao yona bahindiye bakugwa kikazi. Emizano ndize harimo ogwa Manchester United iriyo nezana muna timu ya Real Sociedad ati okomu Spain. Amorim and the coaching staff to improve his game. Meanwhile, Patrick Dorgu is back as his suspension has nothing to do with European matches. Ajax netaisa ba Frankfurt aba Bundesliga kandi Ajax ekasinga gol ibiraryemo mwaka gw'2020. Timu ya Plazine einaba Lazio kandi Olympiacos nezana timu ya Bordeaux. Wabariyo kuba murebe muronjira makuru Agacencwire nuko twagahendera shaheje wanaga kusiyona abantu Mbabazi Charity na Sunday Brand murare kurunje. Okumbireba ne kuchibwaho Chituze Farm Company Limited. Tina Events. Program okumbireba musibireje basebo nabanyabo abakundeba Chituze drink necho kunywa kirungi no kinyobaje bita kigambo kubaje no kimanya kunywa kacupa ukahura wagira motuwan yes nabwe ico akacupa nishirinje 10 omukasheshe no mwihangwe na wanoza kubyabo ntwenda kubebaza abo kusponsoringa program eji kashoke tandika tine cyo kunywa kiragambirwa ni mumwenga kandi tubaterenga it is the only drink we know ebisigade tumutubuza
Yes, tina events abantu bine mega tents zabo aho reba president ariyo beno mangu nezabo aho reba embaga mwabajungu manyangu nezabo college international manyangu nezabo. They are the best so far in East Africa. Mbarala city mwoba kushangwa Mbaguta street Central Market building lock up number 17. Utakaje no ndatento no da iwo ndaloka punoza kushanga makuchwari mbatunda nebyuma by'amashanyarazi. Ekisibo kyatandika abasiramu batandikire kusiba aba Christians abanyakaturiki n'abakristayo n'abandi nabo batandika lenti yabo kwesiga nabura kashatu kwesigiju mwe nabo batandika mwahura hata bisibo mamba kwatagana abasiramu no basiba abanyakaturiki no basiba n'abakristayo no basiba n'abarokore no basiba all these Pentecostal churches. Now we expect empinduka in everything. Abama bara mu nsasire konga antu expectinga abasinzi baki abakutere mirenje omwazi debo wanje ukatete noro arabantu amushana cyakurabaho mubonye nabiza murebi aramuse cyaro cyora speed oriyo watayira aramuse barano ahwera yoko abakutere mirenje ntwe tutko expecting anka work Kampala wano gambira hasimu ko muntu kwibaka somukawo tutko expecting anko muntu abantu kwita abantu. I mean tugonto enda turebe ekisibo ombere makumyana arho change. Yes, arho impact abantu kubano ovuga omuntu akakuzuma iwe musoro we iwe mbwawe orgono ovuga omuntu narabo omutomu desa nakujuma owa boda nakujuma owa taxi nakujuma maika nakujuma debeche bijere abebijere mbajuma dikakiwe tombava nagajere gawo oweri jere wenka omusoro dire kuchikomba nyankora abanyankora no mujuma mpamwana abantu abagamboro nyankora no rukiga abatoro n'abanyoroboto bakujuma. Yes, konka abanyankora n'abakiga cyone cyo kubona nicyo bakujuma ko kubona indere ngurebe cyendere oyibone bitakuri ngurebe cyekurira gatakuri okibone nisho cyo ngureba gashoki okibano tambura nko bundo ina mukembarga nko musha wisingiro ko ngurebe cye embarga so okibone nko mankamisho muhango reba gisho so nubo kujuma cyo yine okibotinisho cyo ngurebe orutoritarisho cyo kibone zo ngurebe kizi nto expectinga omukisibo abantu kuhinduka abantu kugirwe Mbabazi yamakagona kuterera wanyetegereza. Yes, abashija kutahakare mbwe niwe sebo nyenda nkubuza oriyo no ndeba iwe no manya otahashaha enkoko nijuka hato oriyo mukisibo nto expecting otahekara za kurya cyaciro no mukazi wawe wachetegereza iwe mukazi otaho umuntu no gamba kubibamba no abana no batera ba house girl ba house boy china nto expecting ani ukindro wachetegereza. We expect ayishomero abashomero set to expecting akwatenkoni akabana basibiri no batera nimwe bana mwe numucerwa numuyombera cyo mu class you know manye turigo mu kisibo nto expecting abantu kugabe myenda. Yes, nto expecting abantu kuborya hono tambura umuntu akafutera kasema hello, are you there, will you be there this weekend, do you mind if you come and share meal with us. Ezo nzo muzitkwena wanyetegereza. Yes, nyamazo umuntu surprise injiri at speed no renza kutana kisibo kandi ati muzengu mwenu yandetera katambara at about you this katambara mwono gomana tokore ngo asibire uko mwana asibire ni expectinga narga nanda bo mtown mumpo gift ndebe kumusibire abinkora nawo ndebare babambe akichikato kampire ketasara kampire katambara de yambe katambara anko atanaja nzo kutana kesibeche ninkukunda kankureza katambara bas atabuka no twazaje yampe kirabo we expectation akuhinduka
tibyo kurya abantu kugira ngo nabwo ekyo ekisiibe eki mureke kituhindure abakatwena tusibire nabwo ekyo ekisiibe eki mureke tukiheyo kyona kitukorere mushabire itu abariyo nibenda kuza omumyogo endiijo so that ebiro 40 mukama tuhereza amaani then twaza kukakurahira tube ntumanya ngu n'eshara zanyu nikwe nkubireba iwe nobireba okumbireba yabane kukibwaho Kituze Farm Company Limited, Tina Events